Lemale TikTok family shana tika dol matot dol mo bana je dol ka kwi 10,000 followers la 10k jen bana right na baraj ka benefit ni tin je ka TikTok kana min ka bala medit ko de we ka TikTok okay but shagul ku jeno 1080 cha goro ba TikTok ba de user go 1080 cha goro de benefit ni ka de ka ngach so be lat benefit ni ka benefit ko mi shop ka 10,000 la 10,000 followers right now the internet ka Facebook ano attack 100 there 115,000 followers but ngai kone changchi requirement ba shiga fulfill la country in dan titan la jia jako ba je block Facebook ko shi monetization shi bijak but chete ka dup to dong there and there nyinga there ka monetize ke je unless mudong kana can do kana can use outside the country Korean they use outside the country. So let's just talk about benefit of TikTok kenyam bana kulu we katin kokien gwaza me ka TikTok ngayene asian big fan ka TikTok right but the right and wala katin golden kon and tin pai je ke tin go TikTok general michi 10,000 followers michi ka chugo wate ga some benefit can benefit it tony tin je katin awajen deji jako deji invite ke dirty access ke TikTok creativity program mnyuno jinde je reward mishi 10,000 followers checho ko te tana that like 10 ka 100 ni 10 ka 1 million but you cannot let benefit so chere de ko laro no mo bo selfish things to do ko chi go den ne ko kende kan do de kan jek no ngaje je no de kon rodan lok ke tin te la tup ke chit ke yo der under ja yo gwad of course I will not man you de ke jak ko jen ta dan lat ke ka mishal ke me TikTok so de ran de jak yo but then no brand jak yo che jak but men ku kon gor long jene content monetization so mede TikTok there and reward mishi 10,000 followers michi ke chup there la mission boko kon dialo de ran jaka ba jaga obe shup ka 10k ka 10,000 followers chere ngai kon ka Facebook bane mishi 10,000 followers ye chup especially ka page a many profile and then la Facebook la ja chwa jako der monetization der jek mishi video ni mishi ka lat ka shir kwa man chigo but Facebook is different Facebook kwa invite ni jike techele la taye dan ke nyam la kan mishi ala instrument la kan use instrument de dan la kan jako bi 600,000 watch per minute mishi ka lat ka to bi ngaje no ba dil monetize la talk Facebook. But you can system you can change again core the pai of course you can already right now I'm right corner you can program it and like an alert you can pel a changani star chala kamran subscription cha kamran and content monetization kun ideal ter again tama ka Facebook kwa invite natin chala kami jemdan la jamoy ke no ko shi chop no kwa invite ni je chira go tem right now mutaka company changi chupka kana goro jin baji bay jaga biyo be kajek deje gagrar jen ta dan tike Facebook right now but ka benefit TikTok gwaze mani kamen che bejek goro je de tike 10,000 bukule take access no so mnyono de michi 10,000 chike chup dong deje pay dong deje pay ka TikTok jen dan che binje gwaze mani so mnyo do de ko dan lok en ram mo kan chup ka 10,000 k den jaga de kon jaga chup ka 10k followers
Another thing, man, realize ka TikTok gwad me mi chup ka 10,000 followers. Gore jeno jin bro de mo ke niche. Niche gwaz me malo de lo na project. Why should we jump from there to here? No. Wa bidil te ka kel karwar me belat throughout your TikTok. Dio jadi en okay, one example. Nelly boy is a long work dagong and then anen. Nelly boy share one cheje choose ko ben work the vegetal. Ka kuje money let in a more ko betike follower to right now dio take around 1 million total. Turn out let ken entertainment reaction ka video nen ko ken change ran video de lat babele na motor karwara but video me dungra radien chale creativity bono mo engade entertainment wa bikel bi choose mala video na we edit bro bi reaction bi la cha look you can do reaction so jenta danu na nyam keje so mugor je no bu work take a viewer to one you need those reaction another thing be reaction bajalat manyam Gure language may be used, Muguj con no teleji odiana can worry yes, there to dere use, but Mugij no nego odiana who can worry, yes, you can dere use. But Mugij no guri wider audience, a dere talk English dere use, Kayanyok bane, dere the trending topic, can dere use money, shit video in Nigeria, ngay content, ten nothing. Those are the things in corner they use. Let's say don't tell Gwaku creating. You just go to their video. The video can be because download. But what we play and then reaction be belat. No more bejinong viewer to one ka bejinong follower to one. Agenta dan can this Nigeria so can even Uganda and Kenya all these people work in the Kujamon. Okay? And then Chinado ko dong ba to go ko ken bakalat tishan they talk about them they don't dwell con work ko de con kalat ko tandian boka in posha you understand dwell con de ito ala ku con ko to con lo de lonko michi mi jakelat like na mo be rig be ka dorun me ne ka jibane but tanat kai ne ko ken ko community ko ken ka Africa chicken dire le mi jeng mutede and then mi jeg na mo le de michelat then baji dil fan ga keken. So no more agenda online but we can do reaction, to get there. Especially media don't go to 10K follower, you need to do that. So we 10,000 follower be cool. Remember that Ramuka follow mitel melody minanke mitel video muku post. Connect one use can TikTok chemela con right now. TikTok turn use can just go big and lot of but quick can a source of income and no take you reject it. Okay, jeka you. So jen shaling on jeka yo and gwa the teeth no ka TikTok der yo der ka jikten de jijak ngwane de mo ka give na and then men mi gwa dan by monetize ki mi shi so men ko la jako below de jata longa tana de ne te tana de jicho ka chika go de tana de ka chupu gwa mo let me tell you this mi shi were rob don were ka den che pull me te kare shi wojek ka bi betai ka ne kun no mo ni rodu nero ne doctor kan bi ngajo ka dar ko lugo ba jo ngaje na mon wote pul mi dakare jen ta dan te ka tana but that is very wrong jin mi ngi je teach people learn how to men gor ka jene okay so jen ta dan banon yam ko je but me look chi pure chi jig lu ibne ken bi nyodo bo ko gade jin ka rodu beri yang lugo ne ko keno de do de kana juk guys that's not good gor ko no baran ngaj anyway me jira makan gor gwadum please gor no be follow dio je tag 9700 and most of the video tilan kalat gwazma dio je kenying education chit ka tognat kan ana kan talking li lan kalerage so right now I need 10k I want to reach 10k kind of user and but I want to do that I want to promote that ka kwa Facebook kwa je promote ka kwa YouTube kwa je promote so jana dana gor ko na mo remember gor no be 10k because chang video mi below gor below tele problem you can do that so janta dana gor ko ne ko be kon kule we nyam goro be kon ro dan dok bana 10k ne bana ka chup kondial so le do that cause run mi si video me take me long video shilat then ba you monetize cause chenen gwazme tera mi shilat gwazme na anone so first of all when you hit 10k 10,000 followers you now have access to the TikTok creativity program beta. Well, what this program does is pays creator
we make the video over a minute long per 1,000 view. So we mean that jin me chi video me very long or like 10,000 view chi we mean that they ji moike yo. Okay, you can be awarded TikTok cause jen dan gor kene. But take other program to baja allowed to know bijek. But ana chicken learner jen lad yen no. So chin are learn one. When Facebook news kodan manana they talk tin but riek a country eligibility. But ko TikTok ko channel del chaka allow right now. I think it's easy. So mati Ethiopia, I think they monetization they reject ke need one ke Ethiopia. Teacher you chaga to go ready but chicken you can learn especially the con la bun chicken na learn talk. Tell a bunny be la talk okay. Gan marmo ni marmo nobody. So kuja mo con where sharan la door. Cause she realize no there and book on work so we should help one another. And long na road. Gwa the other content is Sudan, Tiga, Kenya, Tiga, Uganda, channel work. Long na road. Let make money guys. Okay. Jen way down upon on the tell way that so remember hit 10k metal gwamji 10k we live video jono na kalwagaji and okay followers ne ko janta dan the thing like me mishiran che go lan we direct ba ko shik mute ni show go then ba ka nyoko mu kwaje ba ka follow malawi agek tong mi ni mi cha ko jono shi limit je chok ajan la ro da we are don't ba 200 ba ka follow then after that ba ji gagra bi le nyoko yo bi wurech so jan do ba dan ta na ka je no. Okay, thank you. All right. Tekon karam kel dia waja guap sama, hold on. Okay, damanda ma manager invite Fab Nyagalwak. Okay. Tell me she chinore. Okay, jabin reja. Hey guys, biakamal chilote the longare ko live video shaja join, you know. Ngayon manan diyan a lot and okay Facebook. I want to see some really gift here. Where are the gifter? I want to see some coin. Kind of use I only see people. Okay. Dia je damanda ni Fab Nyagalwak dia je okay, let me add somebody. Share me share take online. Chamanda la da gwaza me share gwarpin chana 10k followers chana ke chuk. Mishi chu bore de kashi gwa and then kulwang ne ko kien, you know, luag na. Komi ne taw wi ko dok and then bika we woniam. Yeah, dia je chabat. Okay, let me see. Wow, Lord Kit, you hit 43,000 followers. Wow, that is amazing. Go along, Lord Kit. Ka go along the mission 43,000 chejek ma. We mean that tika ngadi tam tika process ko dere page dere ja monetize. Man go ke je gwas me wojin dere. You need to okay. Just let me give you a piece of advice, okay? Muguri jeno ba Facebook page ba je monetize. Gori admin rar. Admin mete rar mete ka Kenya ke Uganda ko dio jeno Kenya kan Uganda ashir mishaka law ka Facebook no de ka monetization de kan jig so for that reason gori jeno dere dunu dere lat karam te ke Kenya karam mo badil te ka mention ka tax identification number k10 but take a bank account allow online payment we use dollar and then again ba allow one nyok mishi again kam ni ramata rar mate all this detail and nyok bi dil ngaje no Facebook gor jeno bi video en be kala re cheji in vai lora bang tel video en tichelat ka cheji in vai bang tel engagement engagement no de likes can comment ka viewer ka Facebook page do so je Facebook cheji be allow chang imagine ta ka 100,000 followers ka Facebook but yet can monetize ka country policy issue don't they share page na profile so me page dar show gwade yo kamera dian. So what you do, come to pejraradi and mutarar, okay? Another thing, mudong de larkon ke me go ba Facebook profile baji monetize. Ti win me la eligible ki win me channel chit ke rolcha Sudan ki Ethiopia. This is what you can do. Come to pejraradi and baramo bajo use.
radin we use no ka kor pat ki pen dang ro bla lokin bi video la rech broad watch bra mi bodo tin materari and then be a primary country broad kula ger and again make sure on learning number mila number waje mo article profile and then mishilat ka profile then baji dil monetize and okay Facebook. So those are the step kind of tips and con did you long go or did you monetize ka Facebook? Of course, thank you. So do that. 43,000 Facebook followers Canadian one. Facebook not gonna 10k away. So maybe 43,000 you are beyond that. So you just need to work harder. Go be monetization be jack. Okay. To G, I mean, I'm accepting your request alone. Okay. Male. Mal mo gua. Ya buru mal. Yeah. Weather. Oh ya weather. Yeah, weather. Weather. Oh. Tere. On wa ko pa piang na jen. Oh. Tó bị kẹt. Na gambel. Jangan wajah kẹt con. Cái con wajah kẹt. Oh jebana gambel. Ta tin nó turun dia le con ure. Ta tin wal. Oh. Oh. Idin wal. Jenis dia nak gambel. Nanti rar wal ti Dubai. Jebana gambel. Ta gambel ure. Ure bana wal ure. Oh kabar kama. Oh. Ene ngai no banan na maybe meta the chienu ro gamo. Mele the chienu ro pin ka wate to ne. Siang aja lah tu. Jenen but lan en jega baro. La ban jen ka dop. Kano me budien ne la na bagarang dun. Good job. Ikel long. Siang aja lah tu. But chala ro cingada tit de lo ngatit ngai. Wah. Kan dari situ tur dia dari. Chala ro ceda ngai. Wah. Kamu aja meleri situ ke bar wala tu. Pero kan malar mar ba bicar. An mal de. Tina. Ada? Mengaji jog apur ka pencin to gua ada. Mereka harus kilo. Jog, mencari jog. Mau wedana cala tapi centang mana? Ah, yarat pencin to ngalong. Ma kau kaja ke ma? Ma. Tinala balen ni ma. Jen, kecil ni. Tinala balen ni. Ah? Culat. Tete yo re balan yo pon. Kau wikel. Wah. Pon me jero ra ga ah? Oh, cakul wala dah. Wah. Pon ko use de mi chala long borogat. Me la long borogat. Logo wala. Cara bager. Gor dulu. Dulu. Gor dulu. So TikTok do edit TikTok do take a follower. Wekel. Ah, kuiga. Di larga dema. Hah? Larga peg dia nade. La? Lar peg dia follower ga. Cere. But ora ko en cere one door. Sir use go long kai. Ma le ene gor back then helmet te pon tan de ko logi. Okay, ene gor. Net screen ji jen ngandi alba. Ha? La no ene gor he ji ko follow kan follow che gor. Para gor. Okay. Ta gor keras go bana. Ya, dulu tene jen ke 146 follower. Ala kor jen wal bakale.
Yeah. The gorge no de look. dong aja. Gare chana the Hah? mana kon gare por kon chana ka lo gare chana ka follow. Let follow them. Chana ka follow. Huh? A lot of look down queer long so God kon the ala kon ngot ka chana help them chana ka look. Look ne ma chiro kule gore Hmm. chali to di much. To di Ah, chala torji macam. to wale to di. Tot THOT Okay. torji. Okay. Okay, to di ka di mo ben. Ciri tot gain baca gain kun tu je ji cha ko nang torji. Oh, okay. That's nice. You kill my Jin Ganungwa. Yeah, you kill big Kayak boy. ah jar dia lo cha ko lo wit cha ko nu torji Okay. ko ada. Cha ko ya cha gain cha menamen gain ga wai cha yo wit cha ko kan ji ko ada. Jello de. Hey, big boy. Ah. The ye Gan chukon ya the wala. man and the ben. Hey, brother, how are you doing, bro? Where did you wala? How you gan ya? Yeah, I'm good. Uh, Wana go wa yana de. what can? Wa yana gan ma. Ona Yeah, ko we are lo. great, man. My name is Larry. Majali u mongona. Majali u mongona yen so ji. 50-50. Jana. Jana. Le toddler. Jela jela ne ji bar mi shila ma la long shera ngaj. Jana. Hmm. Jana Ji mungkin to. rom dia jadi. Tere wi Ceng go. aja lah ro ba. Baca aja lah ro ba ceng ada So nong di mi ma ko. de no ngodi ko ama. Kur So dong di dia no jangan aja ngodi ko teh. ama. Awang mo da ko dar wal badak. Ni gambel dia teh ram. Ni gambel dia dia teh ram ko je long. Hah? Ni gambel Ah. dia chen ke kuch mi rum koran deh. Ah. So di din chukula yen ga de gambel. Wali che Hah? Agare te ngode de di ngade yen nangan wala ngade kini ni yen ga bread. de gambel. Eh. Anta aja re gambel ta no. Oh. To di goro ti Wai di kon do ke ga Kajen na kajen. kada. gori Waran di no. Ah, gori ti kelada. tarun gora batala kap jong lat kinu ngwane agwa. Wah. Bat leno ba leno wa. Maji lat kinung wande dul gora fel gaje. Kuji dul gora ka forever. Na do ga na den ge Dul de. gora ka michel Leno wa. michel Ko gora ne ya do to. ga. I don't know. Ah. Aje no che gwa chu dul gora fel ka kindang wan bu to run kuji ka run dang de benang tena gwa kindang wan to. Ewa. Tale run pai kal ora ko tum tok bara. Utung to bat gur dul gora Ayo man. da. Jin gan to ngurun run Hah? ngot to so de dul gora kon dul gor tu ga irun mishi ban kashi mishi to kashi certificate de Jangan lo ni yore ni ga. rang le lo gor la man okay ka Hah? gangaro dorar gangaro dorar me ay yore kan La ewa jen. Yaru na gak. okay En ramu okay ne skolan den ji taga kat. gar Den naga kat wi. Anya wasa. jadi gor ka look e 4000 oh man Kaga ma to to di di fa ni ga. To di fa na. ay Oh, To di den zero le fa jo. na. Jana welo naga 4000 imagine $4,000 or 4000 bir Bir. Nyen bu nyete. Nyen bu nyete kan. Ala lati ala jen jog lati dollar. ya tandi tena ti tandi lati Eden jendok tir do forao. ka kor pade Ekan 24 hour. ma apa yang Hah? 4000 wala mu Ekan kapai kidung wan nge jede. Kidung wan bir. Kala aja je ka dai pai wala ga ni na. kapai monthly payment Ah,
Big boy Jaguar. Big boy Jaguar in and Guatemala. Seeing it. Homeboy, big boy, Guatemala. Jaguar ame para jagar. Anyway, got. Yeah, okay. So Toji. Again, Ah, okay, ma video jane kon they can follow ma. Go de ju gor, they are in gor. Okay, akon nga gua the gua kon ko kiana ti. Okay. gua Yeah. gua mới jelat na kan bolo. Jana gare gor da mandan gare. Ene biya kamal Biar mal Okay, kada. okay. respect si Ka be mal no kon ga. G10 Noel meme. Ga advise me tedi na come to G to G jan chadul gor ko pel ke kina dang wan bir garo. Kitu man ber anu kuy galong. Masang de. Hey, Ini ngan bir ku gelong. Kitu man anu kuy galong. Gondir malatih kini wana aman li wala per day. Man. Ene paya. Ah, pai. Monthly. Bukan kepaya? Monthly payment. Ah, pai. Hmm. Ke kini wan Gua nanti di ada gor per. gor ma mati do deal gor di dol gor. Wal kuy na So right now jana. de lo class. Toji ala 4,000 birr. Second jag mi Ah. tibul gor ga jitu. Chicken Mi tibul gor ga jitu dara gwa. Ko jitan bil gor ga tuga. Tade gwa ko be when time la no li gidan de je ka jan tam ke lu de nang gwara den. La yuti biga bijek jok right now ko ngore ken donga jin kan metoda. Gor je dul gor bi sha destruct ka yo no. La Tel ka 20,000 bo. Lano. With Gogadu. Hello, opportunity one Lano cutting wa. man to be to pay 4,000. Olawi. Okay, she did Ah, lano wa. Respect. Lano bat. Mi cho ka jokel. Dong jokel long da lon jere ka rew. Ejen guru ka gor aja no. Jere pengin. Dol do raga. Kanyak. Ala gor gor kan luang mendira. Gor kan luang mendira. But take plan. Gor ulung mudi long gor kon. Take plan. Ya. Kamu pula lah ada. Jen the good thing take plan, you know. Take plan. I like that boy. Huh? Take plan jen. Yeah. Toji. Ma gua but jen no chudu gor yo pel. Toji ya. Kan plan Gor japal. Plan ko. Toji. Ta one question. One question. Okay, benar. Big boy. What is to GT ja kana mana. Ala ti da very radical long don't be back. Okay, be sure yo ta yo. Jin la Okay. to da mo jo. La to da mo jo. Ai. Mo jo. Chơi tu là chắc lúc nó phải vậy. Ura pel chi nam timra di antun ura. Mana kalat kan dia lo. Lor tu. Kan ngona. Anh pe quân có rõ đấy. Man ka de. Quân hả? Quân gần phiêu là lát rồi. Alright. Hả? Okay. Quân gần phiêu là lát rồi. Cái nào rồi? Cái nào được? Mà chứ? Quân gặp phiêu là lát rồi. Quân gần phiêu là lát rồi. Cái gì nó mà rồi. Rồi bây giờ cầm phải luôn. Okay, Michilano is okay, man. Mugwa. Okay, Mugwa, cause me chilar. Ko alana alat tigla destroy karwad be destroy jina karwadu. Okay? Be destroy. Manyam alara rammi yo held the dinyan ke jidden be tiga tate. Garna metedi medan gare ke ya gare mi chiato kami chiato ne chen yenang kangu. Jen ta take na mo ala experience la be ramichi dit mit ni am okay
Bija de kana boy bi yo ngach. Nyok kan yen ke yen future nuore jo ke yen la future an future asigen. So brand bor ya leka ya de ko kien den ya guru bi aka advice ko right now guru na shum ko rodan ko do dan kon nyam ko okay. Yen dana guru. Yen dana guru. Okay, okay, got it. Alam plan ba ka jagwa me brother the youth. Right now ke ku TikTok ko TikTok take money Okay. dige ke tente yo. Aiwa ka jante ga requirement ni but requirement Yeah, to of course. cha kula lat kana. Ke me pa ya jiga wa mi 10,000 followers shiga I jiga got gar it. by dong de ji invite again. Hello dong de ji invite de take a door to open ke ji. Hello dong ki de receive ni give ni kan he ko ken dong de you can make money through video no kon la le you know. Na monetize ka cha le na. Anta le miro. Right now, kuna lati din wone ne recording chi chuba chicken 10,000 followers chicken kabal. Ngum chicken a jek. Chicken monetization chicken a jek. Na mo da lati. Kaga ngaje YouTube ole ready, ka ngaje Facebook ole ready. But TikTok gwa me share when. That is why go ready ngaje go ara me ngai me dan le road. Yeah. Yeah, ajar gua kan ya. So, ajar gua ada nanti dia dan jiran mesti dua mesti on yang aja nona me bagwa ka wala ya bagwa ka. So dia aja. So Kalau me dong la new ka tengon. So ana dua mesti ke motor mesti dal chiu che dal ngui. Dan wakil ngani je wo na me dia lele nena. Ini tiang. Ya. de le Saya ada laptop dia tienen ke pije bore ko andi ta mane an chene busy long like kan video laptop kan ro Airdrop. chan nong no ja yeah. dia lanan like saya ko struggle ke ja dia la dia business de gran changa jan comedian de kon chi cha ruine kan man chen cha gora kan ta ko jene je no work ne de because Yeah, tidial cha apel. so cha la no video ka kan de so da tin ma gwa che te kan ta kon ne de kon te gui kon So dong kan kon chol gwa de kan bai gwa ma but ngai kan ene ram dong chi duong ai je ta kon ga tu ngwana long you know kata ngai je jan ko de fan kata do waje dong chi dur je lebben machi pai do machi lebben ya gwa me Hey, what's up? machi fach machi leb kai is Africa especially che Kenya Rwanda ke Don't be. Uganda so dundu la janga la marutai long la janga la pai no michi te gor ga michi ga chu bar gwa ne tan ka South Sudan ba ta ga jak no jang jan YouTube chang che le bona ke faj ba michi le bona so ba ja long ajane kwai le jok chang ga pe da medan faj cha follow no ga cha ka nang ramu ka ja dan chi ga balun jak bat ra jo ka fang ma di bat ta la ma lar ga ran ta la me dong da ran cha jak sen ano che me dong te ga ram ngai ko na me dong da na lo ko da ajen kwa la guru dia. yeah Ajen kwa la guru dia ala cause ala Facebook tere de directing ko right now eta me gwana me. Facebook right now jete ka ta me der under monetization der je ga me te video no ku upload. No. Ajen ngwa me. So Facebook teleri kana mo ko cha all the ways keep procedure cha ka ngach. No de jongra no ala pidwa kwa mana shi we jodi na ramu jodi that is one thing. Taka channel men te ko online yore de shalen nuer online take me ngeje tin ga jan ku TikTok kan I mean ku Facebook no adia je very soon be TikTok bela tin but not yet kwa focus ke TikTok I mean kwa focus ke Facebook and YouTube ko take a technical issue to go konde kon ngai ala kon take a rule kon ga violate ya ku kon ga violate ka jang ta won me legible bo ka ci ko rule ci kon go bur cha kon de monetize ka kin chan ba dialatin ko la na ga karar ka ta medan criteria TikTok la lar no mi chale brar don jende e ci kula la wona tinen da ne ajen bo cause la kana goro by the use ke number metara and TikTok but right now dio je cha go dial cha ka allow even Ethiopia cha allow no but ka kon ga TikTok kule la live ne give mi cha kule mo ke give ken to kule la done but no fight con is not about give ku kon fight no video no kon ga kwa monetize through video no kon galat bana yo yik through them mi cha ka bi ci kon bu goro nga ga ka tin ta ga ba nga ka wa ways ka mana
again to gor kono kulo goro de watch chitke YouTube go along telere you are getting pay when cha video ko shaka gwi Facebook no ba but Facebook monetization boom dundo dio je in the long run dio je cha bobom mishiran fe je miche je kamera mutara ka che jamana jen tong mi dara were ke je gwato den de location error kulo ger and then many payment pay out account okay they can set up on me then they monetize you can make money generally in Nigeria ni tamma jikana lel what they do ko we dia ne shi eligible ka gwaze dan but I now eligible ka gwaze dan me shi eligible de la gana right ki India ne ki ka Chinese ni ba nyin ken ba ka monetize on mo bikan pini kula le dika ku kan le la den ne yo jenta dan let kene je so ajen we dan kwa nyin ken kwa monetize ke je bi kamera mate tonga mi alabi alela agreement yo michi ka lade yo what you do but take some amount of money to be deduct bagana ngala jen betanin bika kan jen agreement dan la time ken ko ngeje country ti ya je be monetize Okay. bara kontele janam yeah Ako macam temi deh. so jen dan Anan to komo dia. so okay oh big boy son B Ah? Son B. chali son B Ah? Sanbi. Jual son jen son B. Okay, when you are Sanbi, hit them more. Ah, an temi deh tiye je. okay son B tiene An son bi. Ah? Okay, big boy son Benyal B, you're benyal cai welcome. libre dia. Kamal, berkamal son Ana B. tiye je. Tini Mat tini nong benyal. le cuma. Yeah. Okay, anan komo dia. Tiye ni kata dong deh wewe nyam. Good question. Good question. Okay. Good question. There one yam de man yam. Gor wala si gor. Gori wala si gor. Goro Kel wala si gor. goro? Gor ne kel gor ne kel. Kelade. Gora. Okay. Kelat pada. Ti kelade. Taka Ti clear kelade. badak. Okay, Gora grade ta. 8. Okay. All right. Very nice. Mo 8. galang man yam ha. Ukon focus dul gor kadu. Grade 8 ha. Mi jin comedian chela mo gwa ko comedy 8. che comedy gwa ya but men yam la na ko na gor aywa comedy she bula da teleji background dung education gor dul gor ka ken yam so gor dul gor ka ko bu ko compete yo ka tin go Okay, ken ero ko juga. te de ngwan de lat ke of course che chenga jin comedian mo te di bo la ja Ero guru juga. dul gor ka bi lan yam ko sometimes de comedy mo de ne fail but it dul gor ka du che de fail okay che de fail continue to Clear ne the la gora. ne comedy ne la ne ka mane movie ni right now good job yeah right now chine ka pele mate na focus ka to ko kien chi o cha ka pel bna luitin but man ya ma cha prioritize ntama adwel gor ka ko dire tike skill dire tike knowledge ko dire to dire lat ko en comedy tele gwa wetin anytime dire lu njo ko comedy dire lat but I will suggest that lene dul gor ka du kenyam okay mi chi tike part time lene comedy do bi video ni bi ka shoot bi ka las online and then baji support the con so jen mo de lar but no bi jele lu dul gor bi pal young boy Jana no ja. mo chebe go ka your future okay another thing ya jogo no na de ngude advice ki jimo as din young comedian men yam please do no gur kana more tene cheng chumat ka tap chumat ka kwang chu cheng de jek chu ka la churo do jaga ja chor lel dul gor ka malanyam man do dien man one important thing malin diality gore no bi lo ko bi ngach ko jen be jukula guide ngi kwen bible la okay churo do engage ka kwang ka trauma do to to pelika pelika rom Heran. so me jiram goro bi Heran woni da am ko. ka kan Heran. ene Heran da Ala ko. ko. jen gar nyame mo shriya okay fine Ganya mere. that's good Heran do sama deh gadem advantage. aywa ka Okay, Sanji ya. gadem Sanbi. gadem aywa Hmm? sanbi Sanbi. ling mo gwa balar mo ramdi Ah.
à So jin garmo gwa la ramati gwa ramadit gwa okay. So rere chala di gan nyago dạ jan gwada ala o mene ne di alin dita jiran mi jira mata de skill ta lidwel goro mo gwa chang le nyin gutu ngwan la gwadwel goro la rawadi werun okay. Gwa ode jena dạ comedy này and dạ medi de jena we mon di yogo di ka make like that Marangan to. but can nyam goro budwel goro do biya go okay. Nta sienen sieri nukun kon jine dạ này dạ gule ala sia kone di le mamati chika gan nyang ne so chine rabelan ma da ko sia gor ko sia loje jogo da mekan yana ngach ko kan yeni re jogo ne siang tar mengane Talk. kan dạ này dạ tramadol to kon kata no ngana gala da kan poran japon ha chika nyen ko da yen won yong ro no ga dạ nhông ko quá đó da ne do ngala kan wa amada gà đó nó to amada gà tramadole da ba ko mo ga char ngwan ya nyi ga chat ina mala la na Rafael Medit. so dạ này dạ chwara galat don okay tidinda guyen ga yo bia ko lo tar shi mana dun ko michi ko use to to che michi tramadol michi use gude Bece o gitu believe bece. ni ha gude o believe ni si jeno tegdu ko ba nyin ko dial ba ga yar ba dạ char này ba dạ yar ba yile la ba yong mene ne ri wana da yong la wi char chang ki yong ala yong chara ko ni yong mi ran ko ka kamrar yong re char ja ten ko di jalu char like kunya maladi pa ni jin bang di maladi di ku di me te te ji dorun di pal china ala lo ngal ka do so te ja jan gwada so di yang ai ne ka ma chang gwa mo cha ko na comedian amanda ja ten cha ko na musician no cha ko na actor melen move ni ngaji te kong la da ngaji ma chang da la da tong wana long like ane share bible cha ka lap ka telephone inta amane te kong te kin nen ka wa cha gwar ha so manajin mama le comedian inta today mi chi gwar run so chang chi comedian chang chi go fal bata ga ma bo lo ge ba gwa mi aram ma cha ko ler ka comedian chi o chi kana lo la kana ha ko ba yen ngaji jin famous dong bi yo ku Base ga one. ka ba ji rep ko cherbo ya ba rep ko cherbo bitung wan bi ga le duno mi chi video tok bo a problem so choma ye yen nying dalati le dien ngo kan ta e video kwana jak no je widu ba jon rar ka modong okay so chwar yelat dan mi kono ko kon education da ka gambele cha jena cha jogalong no ko cha da level ti share long ti share ngi kana bat yen cha guro ko ajano mi kin widu kono jak ti bo ka klet ha kana mata la jena wan Yang ngai lo kana yang jena ngai. wan cha gure da kon anta ka gambele anta e game ko kon anta ka jur okay e game ko kon ka jur ala ne de ku ye dol kan ye dol kan ye ne dol ko kan ye ne yang na chiang che ka kor fan rang wan e che wo ne de ayen ja ne de 50 to ka no ta ka yen ti da gadbar so e game Gambel gua wala dan wer dol den. kan ye ya ka gambel ha lenga ja ko ta tan ko ta ka media ne chiang so dol kan ye ga te la ri ne kon ko te ga gol me ku kan me lel kan ko mi ta kan dol gora wana kan morai kan ga tok bui mi fio yentin wayan ga mala yana tun wan ya yana rodun tekene nag yana ro kam do ne sha kanyer richitu ko nyal nda binyal bi go today run mi bo tong na tam di so tal ma gwam bo jek nyama gur ne ja tang nyama chu doren bi jogo no ba je kwen okay so yen mara ja gor ba o ne di di chu nyam du mara ko gor sanga gor gam bela mo ne e dun dun yen ga de tiana di so ban me kan yoro du rele ka ba yo wan kon da kon na bono to ngwan so la dan yin kun le dien ka but try education try fa dol gora jala the first key katin wa ko ngaje wo jang jo dong jang jin ngar ku daga run mi jin wi ro moktab katika certificate ne so you can below it chana nda da kon ngar ku daga ta ram ke lok especially ka kon ga no ta ram ke lok tun gir gar kon so run mi chira to ka ran gar na bo be gar run nda dong ko yu ma ko make this time da to ina tin no ku yu dong ku ko meganda bararun mi kino to ko
so bo bay gaji ko bo dong ngar kuro biya fal bo di tai ha Yeah. so mara jawon ko Ngar bur ko ton. chang le len tan wa batia da rodun okay ngadi ne wo ta kon kam mi di channel suffering kon do mana Gwa respect si men marwa jamat gari no take commission no ngwa da me ba we okay. amandiere Tara ko. Gwandir. Chilo da te Yes, sir. ya Edgar. Era malin Indian. Thank you. Yeah, we Thank good, you, we brother. good. Join out at location John. welcome huh? Yeah, good. And mal point it. Ala mission down today, yeah. Would they contact a follow agent and go kono. ai ma dum da kwa Jala akwa mission follow down. wa Ini pulau war da kalong. Jana. dum da kwa follow okay Jana kono goro ba na la yen gore tin kono dong la ka gor ka miti ke video len ka lerech. No, jen la gor ka moga company TikTok, even company Yeah, Facebook, yeah. company YouTube. So metal video me la di charge big gor. Jana mo de tin. Anyok live video, but it was a live video. Yeah. But live video, but la me don't take a muku provide in chike solution. Kim gor mo de ngach ke de na ger. Kena kono gor ka jen le na ne la tana do ga live and then biga na bin chom biga na nyodo dan de ngwane lat ke jen. So social media ko provide solution thing. So metal solution dan ci kon bu woniam. Damanda no ji Okay. berkamal chilo da te the long brother will ji berkamal chilo da te the long ko ci ben gwada me. Men ko lar malbe. Inte lo ya te Gwandir ne re Indian Thank you. respect si kana todji 2.1 nanang jeri lo de ko ara gara ma bakulu jogar nyaga Tere donc bien que yo ma cha ko non ko ma be jente bana bada ne min le ko na gadi ma no just 2 minutes wow. to don and bana jeg dio je run no ko ba nyolu live nyo again because tere go ra bana ngai ke jen TikTok amane wow well ji thank you chilo da te the long guy yene de ko don gor ga ne go ga gade ga gwa da mane Uji take 3,254 followers, so you need more record and support. Work on more. Thank you, Daniel Uji. ngwa che ye ne mandan kon ne ga guru mala ne mong tin wa mi jan ta lo wat ne ne ni lep rawa jaka han mi an ra ma ji ban ka kalayo ma Daniel we sure to me chwala han mi mata ga plus 25 it mean a lot ka TikTok ko mi Okay. kiran ban guru dara na ko nang an one coin karo ko brand wa ma biscuit yeah Okay. and more Mechele fan club, huh? yeah well anani shuru ta jabor ma chang take plus 25 it then how the Yeah. more allow how the Yeah. more Yeah. Okay. yeah how the more mi jiran twine they won't know la best coin kel be nangaja and then binyo what ni nyok take it la gore be coin ko be claim jiraman tio hat mi jago ko nyu de be nyo do ram Okay. chama basiki ka mi jaban ga lai ba be ja ka invitation o nga ga ja ga lai biaro go Thank jen you. kuna la nyo Thank you. kuna ra support Thank you, Mugwala. Thank you. Thank you so much. Cha gorji banga ta gwada ne wanden chau dun che twanya ne. okay jen let ji follow ba go no I think let ji follow ba Jana. yeah ji follow back ne la kon to podan ka TikTok ki ko ra be long ko TikTok let ji platform me niyo ko kon ki kon la de long woni TikTok ti use me dong
any talk a letter jimo diri nyengote ladi do ku kon la chole content creator diri galat ke je mi chagaling gore je wo bi video ki e bidit yo play kaduna te kon just we are just maybe for entertainment te kon lele e bo kon yo so people at this moment that take yo to in a platform to making money yeah and na mugoro da kono ni tara ti koro bidel o mi te garam karan polo mi te garam e kwila de te garam le bat bo kon nyono jaro dong no rambe bay de jak garam logo ba jog lel kene jaram mo bay de jag ko wino kaba bergamal kaba gare jala kaba tane ka platform kel actually is my family Okay, is my okay. family but a good sure da kondial te ganai and miji na ra mo te skill din sai ga mo kana Okay, kap team. ya tatango ka Africa tatango ka Europe tatango Canada Australia man tagatin man platform dong dong WhatsApp kada dong TikTok enemy lal kala ne alat kala ta ne ke bus ram bala on fork everywhere wachi loide te ko je ne nen go no be bala But I think ane like in a build life get maybe I can join one day then don't they low the go. ya en kon ko chine ron kala kel tene ke la into one dung no ta me nya kan tin mala dung is na ba family ajan la ne tin dialo ku celebrate ke je che birthday nya me chwale lili chola tan ba celebrate ka on 4 ka pai mwana me ba birthday daro nyok nyok wo ba birthday balang kwergan dio ngiyene kane nyam dong ngadan mukula pondro Yeah. dia balang kwergan dio ngiyene ke machang Yeah, I ba yeah. birthday din walat kadet it but ba ka walat kele de it kende 7 dung no ba kul mo chankel again me chwalis na ba family pej again ba kang latino kan dial kon la ne tango da na kala da ka play po ma dang raw dung nyir dang raw nya me chwale nya em kan me chwale banana nya bele na witut dia dong di yang ai bo ini gambala kon ka bat chete wi ya rol Go thank you. Ko go abanarin go la talk jen support ana gorka no man ni yochi ben gwado ni chama go. En busy lonka YouTube no kana jen Facebook jen ana left no but mention kon de ga tamne de kon ngani a share la talk mi la ron mi chete program lat ke de kon di adjoite chang bran guj bon ke be tena ma be liang chang be jen la go jen support ana gorka. Any next time I will make sure ba non no siang baro kan siang badak ka jan kai mon right. andro ka de go da na ro support ke gi me dang raw ti changar chang ni manan chwale David ga dia ngaje David ga jen ngaje gar Jan nyaman Devi guy. ya chang ite ke gi mi ti changar Yeah, ba ngaji den yeah. Yeah, she's not. kan ka wangar ka kalai gar chwale tele yo wai chang inan me ke joje ich David kada do ne ke woji support kan ke mana da dalta na chawle la chawo let kam junum ne kan Nigeria no ko cho do makan ke game kan ni Nigeria kan no ni do don ana me chawo joje pete ke game de la ko win one game mo chawle tin ni Nigeria ko je joje tana ikatel wajah ni ke 330k kan 309k jaga na la ni bang di TikTok universe ni mungkin mu etapo we try our love but that win but unfortunately
Nigeria ni che ro mat ka kan itin ne use TikTok long ta kan ni yo ya la kan ga withdraw ka kana ken and then chi nya ma che lose we mean no TikTok Melody dan mi ye yeah. Melody dan la kon telecom online payment teleja du mate ten mo ngai kon tam special kon to road boy chigane di alte do man telecom ma mate ke ten tam right now they ko dan support long by the way ko tia ga support again la na ko la ti je no ka do de ran de ti ke a kan to ga je de ran je ke di ko chen la le you to do la ten den bu de ten den de na bu ga lo ko en lo ga shi to brand bi lo ke li but a contribution kan e you know so na mo de na de ka lo I think me take away bokan ne de kon ten yalan te TikTok one especially da bi take a follow one along these are the people in Colombia na they can now look away down them because in all the process you know so chamu ga brother with chilote the non ko si kon je live na and ban jo ku gor bukon ku gor God, thank you. right now chat am ga dio but gwa bo ten right now and bukon je dama chilote God, thank you. Thank you. Baba na ri baba toy ba. Gua pandi piang namal. Jan gua respect si ke toji ma toji kime dangwan ma chudil wa pale okay that is the message Gua kin dangwan chudil wa pale okay gua thank you guys thank you so na kwa jana nono bana jeka next time so and thank you brother with chilotet kamandan dong chilat and bukolojik ko gwatan be gua okay Shia mare gwa chilole te dalun ko chana ta me chana nan kel ni chilole te ne kontin sha gif ni sha ka jak ni ko tre te dun chirman ala kona ni shang but most important thing long cha ran bak chirman payen lingan ta ka da mana kono payen ne right la lwa gwa na jen na lwa rodien cha dan follow cha dan chup ka 10k ye wen yam chan 10,000 follow chana ka chup let learn ka chana we dan de kon man je ka social media chana jo go mete ramu ki duor nyuneja so you know jenta dan bano nyam ko je go and be atemal good night guys bye bye